Karena hinjang dulu di. Sini aku lagi anai di hotel 5 star na gaya. Uya ponte bo labak pakan di ko san. Chasin do ne ko di sile samja to. Chaniye kan ne ko di do 5 star restaurant hotel le sini. Hinjang dom tanga please mayam masih nungai ba jam si. Lupa masa si bau dangum dari sini garo ne. Anan ba hero sara kana roi ne. Hotel setel anan mana ya pone masih gi ko he hawalan si hinjang tare itu masih kita aja bos ya tade sunu kaim kadi ini hawalan tangga tahu tangga tahu mai di tahu rồi ini ngai ko cái nó cha gì Thilo hotel anan ma ya de ge la gari manung na tara kun gi lai la na na book to thak to bai maya pik pa youtuber ni bai paisa ga pa ji chao kan na chao hotel hu ji tia de go hello papu hau bra hau go 5 star hotel na ga ya rồi go 5 star hotel कच्चा है इसके सामने होटल से खरीदो 10-20 रुपये में रोटी और डायरेक्ट गाड़ी में अंदर लाके खा जाओ